Четырехэтажка тоже, но все равно. Вот со второго этажа был выбросить просто тут. خیلی شدید برادر چخیله حاضر آمدیم این فهمیدیم از общежит در حقیقت замначальники همین کارخانه‌شون گرفته پرت افتاد است. یه بچه توجیه رو گرفته از پرت افتاد. Ну, раньше, когда первый день строительства, нормально, потом он вообще злой, матом ругался.